IPFT long live, BJP IPFT long live, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, IPFT, 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 Tui party nu hiti yo tini IPFT yo tini chung jo tonon ke tini Tripura MOTHA ke CPIM chung boro tini IPFT ke BJP jur sotar chung bron thiyo chung chubala phaiha ke ain thiyo je phainiman tawon jora je phaine roke nui family 20 voter tinin jora phayo ke 20 ka chung tre agolini chung stress akene Nuk mampu ya tini IPFT yo ma phaini ke chung binlai tolak lai ha mane chung jeting phono tong na ha je party ko amai chung chaya ya chung asu ami ke chung le lama kam na hini namba ke chung sarkar nam chung ba nam thum chung ma kai Tui gok soban hiti yo ke Manu Choilengta ADC bilis Ni mungka ai muga khobdar area Sekanglem tui podo tong no Tripura MOTHA Tripura MOTHA wo angno apatoto tino president hisabe no temo aripang ngono be sumba ma toraha arpang din kaula nama to arko taulang skampono ang IPFT no to arko mami ke chung bibinno tawok mata ke sapai miya arko chunga ke tha chini abo chini halar neiba je kono karono tha arko tawle coaching khapero khaipya jaga jaga IPFT Tripura MOTHA ni president mane no division president ba primary president primary committee president karo haye nangkru phaike chung shanti shrinkhola kaham khe teme khe chung elaka unnoyon onai jini rajyobasi chung shanti shrinkhola onai ungkese chung rajyo unnoyon kese desh unnoyon onai desh unnoyon kese jini jati unnoyon onai boye je tini chin saka bulmchi tonai rono dai free সময় তংসনিও চিনি 19 দফা জনজাতি যে হামপান্ডানি সামুতাং থাংতিও ফাইয়ে भारत सरकार थियो जों साइन ला मानि जरा दं मन जरा दये फाइए जों आबो सामनो फुल फिल्टार नरो पालो जे दिनि बुल मिथि दिन रनको जायो दाइ फ्रि दये दिन दलो फाइए सामिलम फेन मनो पालो 10 तारिख 12 मास शुक्रबार सालो चिनि सातनाला कमिटि हलो केहा चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम लारु लाहा बरो त्रिपुरा MOTHA के CPIM पार्टी लासिए चिनि BJP IPFT जुट सरकारनि पताका तलाब्राव फाइए सरकाराव जॉइनिंग फाइहा फाइमोननि लगे लगे ब्रनि लगे माइसिन फाइनाय चिनि नेतृत्व के फाइनाय चिनि खबदाराय रियां त्रिपुरा MOTHAनि प्राइमारि प्रेसिडेन्ट बिनि लगे CPIM नि ब्रान्च कमिटिनि सदस्य रूपाजय रियां ब्रनि नेतृत्व दिनै नय परिवार परिबुदार दिनै IPFT BJP जुट नि सरकारनि पार्टियो ब्राव फाइ जॉइन खेफे के ब्राव दिनाहिमुं दीर्घ बछरो CPIM 25 बछर 32 बछर सरकार खेतां ब्राव मनु चोइलेंगता जे नावरि देमो मनु चोइलेंगता तैक्रय हरक्रय शिक्षण व्यवस्था काम करि दमरनो ब्राव चिने सरकारनि लगे दङ बाबरनो ब्राव सरकारनो माया ओया या रम फाइए मनु चोइलेंगता ADC बिलेज नपो गाहाम खे उन्नयननि लामा दिशा मानो पान्दा शिक्षा दीक्षा उप्लाय थांमोन ब्रो गाहाम खेतै बेन मारपाना दिनै ब्रो खाफांनि दुखु चिन साका प्रकाश के साव आरो मिचुं सरकार ब्रनि जे खाफां दुखु दंमो ब्रनि चुया काया दंमो जों सरकार नङे ब्रनो जथेष्ट जों नांख्रुनाय 100% जों सरकारनि पक्षनि ब्रह्मय सामु दांनाय केमे बारिखे खाकजां मा दं दिनै दाखौ फाइनाय रंसाकाव गेथिनि मिडिया पार्सन दिनै फाइनाय रंसाकाफोनो दिनैबो समय शुक्ल मालासि दिनै बर' जरारि फेमनो पनो नामसाकाफोनो बारिखे खाकजां माया फाइ के सर तो निजराव जे विभिन्न पार्टी किए बो IPFT BJP जुट सरकाराव फाया खने नैसा कावले नुक मास काउचा इचों बनो राज्य सबका साथ सबका विकास न जे चिंता न जों फुलफिल खेने नामि के शांति श्रृंखला नि लगे लगे जों राज्य उन्नयन खेने शिक्षा व्यवस्था न जों गाहाम खेतै साने ADC एलाकाव जे शिक्षा नि नीति हामयां थामनो जों डेभलप खेतै साने ADC एलाकाव लामाक्रय हरक्रय मुतमनो जों गाहाम खेनाय के सरकार सरकार जरा बोलमचि तोनेरो आबरनो आं चाइन चुमके बकावसे मामे जों
25-30 বছর বামফ্রম লগে তো চিনি সামুতাং তোনে র IPFT BJP সরকার সাকা যে বলছি তোনে র ব্রাউন সাকা বাটারি জুমুখে ব জুং সরকার নায়ু सबका साथ सबका विकास इनके सबका विश्वास न चुं वास्तव के नाम के चीनी सरकारों